Беларусы масава выязджаюць за мяжу вучыцца і працаваць, і ў асноўным не вяртаюцца, не бачаць для сябе перспектываў на радзіме. Больш за 35 тысячаў беларусаў штогод выязджаюць у замежныя ВНУ. Беларусаў на душу насельніцтва з'язджае больш з усіх краінаў усходняй Европы. Любая молодежь в любом государстве этому может позавидовать. В стабильной, нормальной стране, где можно жить и работать. Что еще надо для молодежи? Не хватает посуду мыть, как на Западе некоторые там и куда-то уезжают. Пожалуйста, можем организовать. Из-за границы отключают интернет. Для того, чтобы вызвать недовольство населения, начали блокировать за границей интернет. Ёсць на свеце такія бадзягі, што не вераць ні ў Бога, ні ў чорта. Ім прыемны стракатыя сцягі караблёў акіянскага порта. І няма ім каго тут пакінуць, бо нікога на свеце не маюць. Усё ім роўна, ці жыць, ці загінуць. Аднаго яны моцна жадаюць. Пабываць у краях незнаёмых, ды зазнаць там і шчасця, і гора, і загінуць у хвалях салёных белапеннага сіняга мора. Але мы не таго мы шукаем, не таго на чужыне нам трэба. Не рассталіся б мы з нашым краем, каб было дзеля нас у ім хлеба. І на вулцы пад грукат, пад гоман, дзе натоўп закруціўся рухавы, нам маячыцца вёсачка, Нёман і агні партавыя лівавы. Hay en el mundo personas errantes que no creen ni en Dios ni en ángel caído. Les agradan policromos brillantes de las banderas navales colorido. No tienen lugar que dejar y partir, aquí solos están y a nadie tutelan. No les importa vivir o morir, el único sueño con fuerza anhelan. A los países extraños viajar sin parar, allí encontrar la desdicha y la suerte, y en las olas saladas del azulado mar, en la espuma blanca recibir la muerte. A nosotros así no nos gusta pensar, no es eso lo que aspiramos fuera, no dejaríamos el apreciado hogar si él para nosotros pan tuviera. En la ruidosa calle llena de gente, donde la estampida siempre estalla, el Niemen y el pueblo esboza la mente y las luces del puerto de Лепая. Ты сюда обязательно вернешься. Рано или поздно вернешься, потому что здесь зарыт, пуповина твоя зарыта, корни твои здесь. Поэтому, бывая там, за пределами наших границ, за пределами нашей светлой Беларуси, никогда не показывай пальцем в ее сторону. Она тебя вырастила, взрастила и дала образование. Поэтому ты такой крутой за пределами этой страны.